بعد از توقف نچندان طولانی دیگر باره چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال آغاز گردید و ما تهیه‌گران برنامه فوتبال تاجیک دیگر باره پرداختیم به تهیه برنامه و این نوبت آمدیم به سراغ دسته پنجشر با ناحیه جلالددین بلخی. در دوران شوروی با نام مهنت یعنی ترود معلوم بودند. بعداً سال 95 در اون دوره و همگان معلوم است چه وضعیت بود در جمهوری. ما نزد خود وظیفه گذاشتیم که برای جلب کردن جوانان و بهتر کردن زندگی آنها محیط اطراف و یک مقصد آمدیم که همین دسته پنجشر رو تشکیل داده در چمپیونات جمهوری برآمد نماییم. در منطقه از شهر قرونتپه اون وقت سرکردگی حاضر شهر بختر این طرف فقط در ناحیه колхозобод ناحیه بالخی عموما دیگر در یگان منطقه عموما یگان نمود ورزش وجود نداشت. فقط در ناحیه колхозобод ما وقتی که هم دستورات تأسیس دادیم این یک در همون شب و روز برای جلب کردن جوانان برای نگاه داشتن آنها از جنایتکاری من فکر میکنم که یک سهم بزرگی بود. چون که با ورزش جلب کردن جوانان و عموما وقتی که مردم در ورزشگاه جمع میشد تا همون چند ساعتی که فوتبال میرفت یا مسابقه میرفت مردم همون از اون پرابلم هایی که در پرابلم های زندگی عموما در سر مردم یک دوشیگران بود از اون دور کنار میشدن در برابر خود دسته هم بسیار برآمد خوب میکرد و مردم رو به خود جلب میکرد. در لیگ امینی ما سال 2001 جای دوم در چمپیونات جمهوری تاجیکستان جای دوم اشغال کرده بودیم. بعداً 3 کرات اشتراکی فینالی جام جمهوری. با یک فخر میتونم این را بیان کنم چون که بازیگرانی که در آبروی از دسته ناحیه رو ولایت رو و بعداً در آبروی فوتبال جمهوری بلند برداشتن رستم تبارов، مهراب زاورбеков، شورат حسینов و بسیار دیگران است که از دسته منتخب سر کرده تا دسته جوانان و نوجوانان برآمد کرده یکی از بهترین ها به حساب میرفتن و ما فخر میکنیم که دستپروران ما اعتبار و شهرت فوتبال جمهوری رو در مقیاس جهانی بلند برداشتن. از اون جمله من هم همچون رهبری دسته در جمهوری هندوستان رفته اشتراک کرده بودیم و دستپرور ما شهرت حسینов در اونجا در مسابقه یکی از بهترین بازیگران دانسته شد. دسته اسخط یکی از پرقوترین دسته یکم لیگ اختون میدونید که بعد دور سوم در جای دوم جای گیرند. فقط حسابی گل ها از روشن کلوب پایان ایستادن. خلاصون یگان برای ما این بازی که ما 2 روز پیش گذرانده بودیم و یا فراموش کنین مقصد این دسته فرق میکنن نه که دسته بقوت برای ما آمادگی همه طرفه داشته باشیم. همه طرفه پسیخولوژی و تاکتیکی تکنیکی باید ما آماده باشیم. اون وقت برای ما خطونخش رو آماده کنیم. فهمو؟ نه فقط دسته ما رو همه دسته با این نگاه نکرده در همه حالت باید ما آماده باشیم. همه حالت رو
омодагиша нигоҳ карда кор кунем, барои инқа чӣ ки ҳастааст аз ҳамон кор мекунем. Камтар ба тайёрӣ халал расон, барои ки он тайёрие ки мо дида будем, канқе ки тамрин кардем, ҳам тамрино дар як моҳ як рӯз тамрин накунӣ, камтарак тинтар мешавад. хело халал расон, хело мо тайёриҳои хуб дида будем пеши ҳамин таҳдид. хело якним моҳ биё мо дар карантин хоб будем дар хонаҳои худ. тамриное ки вобаста аз рӯи программа буд, вақте ки моро оғоз кардем, аммо мутаассифона вақте ки ин касалӣ шуд, гӯё ки планои мо, нақшаҳои мо барбод шуданд. Чунки шумо медонед вақте ки даста ба як чизи муайян мерасад ва аз ними роҳ, гӯё ки мо дар ними роҳ ҳамун мақсадҳои мо дар назди худ гузоштам, ҳамун тамрино бекор шуданд. таи тӯли қариб як моҳ мо машқ карда натонистем. вақте ки боз машқҳо оғоз гардиданд, ҳамин таъсири манфии худро расонд, ҳарчанде ки ин барои вай сафед кардани худ нест, чунки дар ҳамаи шароит ҳама даставо буданд, чи лигаи олӣ, чи лигаи якум ва чи лигаи дуюм. лекин ба ҳар ҳол таъсири манфии худро ба тайёрии даста албатта расонд. ҳама тарафа аҳамият додесем, ҳам физикӣ, ҳам техникӣ, ҳам тактикӣ даста хуб омода ҳастааст. фақат аз се давре ки мо бозӣ кардем, фақат даври якум бачаҳо қанотмахш бозӣ карданд, ду даври дигар мо на он қадар бозии хуб кардем. аз ҳамин сабаб дар ҳуҷум коре ки дар охир бояд мо ба анҷом расонем, на он қадар хуб мерасонем. аз ҳисоби физикӣ, аз ҳисоби баъд таҷриба гум мешавад. ҳатто агар як рӯз тамринро иштирок накунӣ, хеле камбудӣ мешавад. аз ҳисоби ки як моҳ дам гирифтанд, аз ин ҳисоб таҷрибашон сус мешавад. ҳамин як моҳе ки мо дам гирифтем, хело чизи худро дар команда расонид, не ки мо ина бо сар кардем ба дамбозӣ. хело вай худро мерасонад, мо монда мешавем. хело не ки бо ба худ омаде саизе дар ҳамин бозиҳо. бале дар бозӣ тамрин накардан, бале дар бозӣ эҳсос мешавад. вақте ки давидан чида эҳсос пара эҳсос мешавад, монда мешавад. бо хатогиҳое ки дар бозии пешина барои оянда фақат ҷои мо ҷои набега ҳамаша як ба як ҷуро мекунем. бозингаро бо майли худашон вақте ки бохабар шуданд ки мо дастаро роҳбарӣ мекунем, хоҳиш карданд ки даста ҷалб шаванд ва бозии хубам нишон дода истонанд. мо бисёртар мақсади мо аз он иборат аст ки дар оянда аз худи ҳамаи ҷавонои ҳамаи ноҳия тарбия кунем, чун пештара чел ки дар вақти дастаи Панчшер овозадор буд, ҳамун дастаи дубл яке аз дар ҷумҳурӣ ҷои аввал интихоб карда буд ва ҳамун бозингари асосие ки дар дастаи Панчшер баромад мекарданд, баъд дар дастаҳои дар худи дастаи якачини ҷумҳурӣ баромад карданд, маҳз аз ҳамун тарбиятгарони худи дастаи Панчшер буданд. мо низ дар назди худам мақсад гузоштем ки ҳамун ҷавонои худи ноҳияро бисёртар онро ҷалб карда ояндаи дастаи Панчшерро аз ҳамун ҳисоб боқувват кунем. акнун рӯзи гейм агар шароит хуб гейм дар Барселона Реал камбудӣ меёванд, не ки чӣ ки ҳастааст ҳаракат мекунем кор карда. аз пештарада хеле хуб аст, пеш вазъиятҳо безебтар буд, шароитҳо хуб набуд, не ки ҳозир хеле шароитҳои хуб аст. мо бо омади роҳбари даста яъне ҳусейнзода Фарухӣ хеле камбудиҳо бартараф шудагия, кор хуб шудагӣ аст. трансфери якум лига кушода мешавад то 8 рӯз вақт дорем. мо нақша кардагем, бо роҳбари даста суҳбат мешавем, ин масъаларо дида мебурем, ҳаракат мекунем, даъват кунем. бале хеле даста дигар шуда, бозингаро хеле ҷавон, бозингарои ҷавон гирифтем, бозингарои маҳаллӣ бисёр гирифтем, бисёр бозингаро тарк карданд дастара. як аз ҳисоби коронавирус як се бозингари маҳаллии хуб доштем ки дар аз ҳисоби марзҳо омада наметавонанд ва ё дастада ёрӣ расонда натонистосанд. онҳо дар Россия ҳастанд.
موقع ضعف دسته این خط دروازه است و به این خاطر نعمت نورعلیف به صفت مربی دروازه‌بان‌ها و یک نفر پرتجربه دروازه‌بان‌های جوان دسته را تجربه می‌آموزد. بازی ما در فضای گرمشوی دروازه‌بان پیش از تمرین اساسی یوزی موشکاش گرم میکنیم نصیب کنه بعد کارهای اساسی دم میزگریم. چند دروازه‌بان داریم در دسته؟ در دسته حدوداش در 3 دروازه‌بان داریم. اگه 3 دروازه‌بان داریم این همه یاشترینمون همین الهام جون نام داره. همین سال دستمون در خوشیدگی این تیار میشه پیش از کپیدن تیارگری سخت. توپ نگاه میکنی پای مرا نگاه میکنی وقتی زدن نگاه میکنی تیار میشه تیار بست فقط تیار بست دروازه‌بان وقتی بازی داد فقط تیار بست آماده باشه برای که ضربه هر خیلی میاد سخت میاد اوستا میاد تو باید تیار باشی تیز میاد تو چالاک باشی باید گوش فکرت فقط در تو در بازی در کیم جونه برای که ضربه بازیگرا همه وقت با پای راست چپ و سر آماده باشی نگاه کنید. در دسته پنجشر بچه‌ها با تجربه هستند که ما را می‌آموزاند در ترینوفکا در مشق‌ها چه توپا را من کنید و استانوفکا چه میانتان خم کنید تو پس دادن موقع درست اشغال کردن. در دسته یک 5-6 جوان است. سیمفوی مثال هست 17 ساله 16 ساله هست داریم. با نخواهد طرز اون چیزایی که نمیفهمند اون چیزایی که ولی یوشتر هستند از اون چیزی که دیدگی هستیم همون خیلی چیزی که آموخته‌ایم هم آموختگیمون با اینها می‌آموزونیم. در وقتی مشق‌ها هم در روند مشق‌ها وقتی که بسیارتر می‌آموزونیم در روند بازی کمتر وقت می‌شود برای آموختن. من فکر میکنم این سال لیگ یکم از جهتی اشتراک دسته هایی که در لیگ یکم هستند بسیاری آنها قریب 90% آنها سابق دسته های لیگ عالی بودند و چی تجربه کدام دسته را که نگیرید روشن کلوب کلبوکی نوحیه وسه اوسیلوت پنجشر سرای کمر وحدت یک کماندو بسیار پرقوتی جمهوری به حساب می‌رفتند و تکرار هم شود در لیگ عالی برآمد و تجربه باید دارند. برای من فکر می‌کنم که این سال در لیگ یکم بسیار شوق‌آور می‌گذارد. هر یک دسته لیگ یکم یعنی 12 دسته می‌خواهد که خوب برآمد کند و روی خط گیرد بر لیگ عالی. هر یک دسته می‌تواند پیش رهمون رو گیرد. دسته خوب خیلی هست بسیار است در این کمانده یکم لیگ کمانده روشن کلوب است و وحدت است. این کمانده وسه خوب کمانده اسخط خوجان همه کمانده حضور است در یکم لیگ. وقتی که اگر در کدام ناحیه که نباشد اگر یا رئیس ناحیه یا از مقامات قدرتی اگر به همین ساحه ورزش یا ساحه فوتبال مثلا اگر جلب داشته باشند در اونجا کمانده میشود توجه داشته باشند البته در اونجا پیشروی بزرگی میشود. من مثال آورده میتونم رئیس ناحیه جناب بالخی که خود یک در پیشروی همین ورزش مخصوصا در جدای فوتبال که خود دوستدار فوتبال هستند همین رول اساسی می‌بازد که امروز در ناحیه بالخی من فکر میکنم که سبب اساسی دستگیری خود رئیس ناحیه است که همین دسته در وجود دارد چون که می‌دونید با در شرایط حاضره دسته تیار کردن دسته رو سرمایه گذاری بسیار مشکل است.
яке аз сермухлистарин даста ин дастаимон аст ки як варзишгоҳ пур мешуд, лекин аз сабабе ки паншави ин беморӣ мухлисо даромада наметавонанд, ин камбудӣ аст. бозиҳои аввал вақте ки бемухлис буданд, тасаввур кунед вақте ки бурд ғалаба мешуд ёки гол мезаданд, чунки вақте ки тамоми бозингарҳо ҳамин тамом эҳсосоти худро ба мухлис мебахшиданд ва вақте ки аз тарафи мухлисо ҳамин қадр кардани меҳнати мо ифода мешуд, ин ба ҳар як бозингар як рӯҳу як илҳоми тоза мебахшид. вақте ки мутаассифона вақте ки имрӯз гол мезанӣ, ғалаба мекунӣ, мехоҳӣ хушбахтии худро, хурсандии худро изҳор кунӣ, мутаассифона ҳамин чиз дар дарон мемонад. як аз ҳамин ғалаба як чӣ хел шумо дуруст фаҳмонам ки эҳсосоти пурра гирифта намешавад. дар назди мо вазифа ҳамин аст ки ба лигаи олӣ бароем. роҳбарият дар пеши мо вазифагузорӣ кардааст ки имсол ба лигаи олӣ баромаданд. роҳбарияти ноҳия ба мо пеш аз ҳама инро қайд карданд ки боварӣ комил доранд ва пурра ихтиёрот ба дасти мо доданд ки кадом нақшае ки доред, чӣ ки дар кор бошад, аммо ёрдам мекунем, фақат натиҷаи хуб бошад. ва мо боварӣ дорем ки мақсадимонам ҳамин пеш аз саршавии ҳамин чемпионат, пеш аз ҷамъ кардани даста, фақат ишғол кардани ҷои намоён буд. чӣ гуна дар боло ишора кардем, Панчшерро як бозии хеле мушкил бо яке аз пештозони чемпионат эсхатаи хуҷанд дар пеш буд ва дастпарварони Бахтиёр Ҳакимов дар ин дидор ғалаба ба даст оварда, мавқеи худро дар ҷадвал боз ҳам қавитар намуда, дар роҳи расидан ба ҳадафи ниҳоӣ як гоми густурда гузоштанд. Панчшер тасмим дорад дигар бора ба лигаи олии мамлакат баргардад ва дар ин роҳи пурмашаққат мо ба дастаи Панчшер барору комёбӣ хоҳем. дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. ҳамеша футболро дӯст доред.